Manipur Pradesh Congress Committee MPCC today celebrated Sadbhavana Diwas in commemorations with the 79th birth anniversary of late Rajiv Gandhi, former Prime Minister of India, at Congress Bhavan. Party President K. Meghachandra, CLP leader Okram Ibobi, and many important leaders of the party attended the celebration. Floral tributes were paid to the photograph of late Rajiv Gandhi. Speaking on the occasion, MPCC President K. Meghachandra and CLP leader Okram Ibobi expressed about the works and lives of late Rajiv Gandhi. Problem laibano madudi government da hangbana hiana appropriate waygani haidana aidi masi asa tawi da khoina yengude khangna hi kaya संविधान की मरमदा ममुताना खंगबा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सिंगनदी करिनो तौरीबसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी होइबा था तरुकी मनुंगदा एटलीस्ट बिजनेस खरा यामना लेरगना खरा कोइना फंबा अदुगा बिजनेस यामना लेत्रगा निनी दवरसु हुमनी दवरसु फंगदबली तुगुमुदु स्टेट कैबिनेट डिसीजन लौरगा गवर्नर दा मदुगी अयाबा पिबिरो हाउस हाना साइनाडाइन एजोन तौखिबनिना प्रोलॉग तौखरबनिना गवर्नरना क्लियर 15 days की ममांगदा समोन तौगदबनि अदु हुजि फोबो मदु कैबिनेट डिसीजन लौरगा राजभवन दा गवर्नर गे अयाबा हुजि फोबो पीदि हाय अदर मशीन करी लाकदोइबनो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अमा लाकद्रा लाओइद्रा हाइबदो अखंग अहिसिंगना हुजिते होना नैनरिबनि मदु अखोइना हता सी वरनी हाइबदुदी मदुदी गवर्नमेंट दा हंगबीबने हेना फनी दो अखोइगी वखंददी मसी कइनो तौरगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लेहंदबना हेना फगनी हाइदना लेरनी हाइजबगी वानचति लेहंदबने हेना लेपाक इंटरेस्ट फगनी हाइना इसमाइन थमदरी कांदा ngasi de khoi gi mang da ta da leiba violence na kari mata kana ba por oi sarkar na tawgoda ba thabak mayam tawrakta ba degi ngasi violence thoi sarkar ki responsibility sarkar ki tawgoda ba governance mayam singa do fail or rakna maram or kan da tongan ba masa mayam ma sagalak pa degi thoi ba violence mayam sing se thok thana na ba. I appeal to the government in connection with these celebrations of Sadbhavana Diwas. Laibag asida state asida shanti raksa phajana ngakna na ba amasung nanghauna na ningsingduna asigumba Sadbhavana Diwas asida ningsingduna aikoi tawgadaba karino tawruidaba karino shanti karino laingakpa karino haibasi ngaktuna khanjuna thabak oina pangthokanda ngasi Manipur da afaba governance ama purakna na ba message Shanti Purokna Naba message, national integrity ki message, communal harmony ki message, ngasigi asigumba anniversary amasung celebration of this Sadbhavana Diwas asida aina Congress party ki mahut silaga paujel pijari message pijari mayam punamak zai Manipur.